saayibari yoo tana finfinnee dheeyte akkam jettee Addis Ababaan akkam jettee handhuurtee Oromiyaa fataayetti. Awoo isiin silaa bareedduudhaati. Nama afaan beekuuf gaariidha garuu afaan Amaaraa qofaa jira. Afaan Oromoon takka takkee kana jira. Handhuurtee Oromiyaa silaa hedduu das jette afaan Amaaraa qofaa jira malee anu hedduu takkaan rakkadhe. Aboo maaltu si rakkisa? Biyya teenyaa moo barsan nama siif bareedaa lafa siif bareedaa lafee namaa bareedaati. Ati silaa maali afaan Amaaranyaatiin hin beeyne? Ahaa maaliin hin beeyne afaan Amaaranyaa dhukkeen irraa kaasa. Xiqqoo afaan Oromoo baay'achuu dhabuutu xiqqoo na yaachisee hin jaa malee haayin godha afaan Amaaranyaati. Duuboo foolisnis hin qabne duubaati. Isii kaa foolisaatu eegaas hin qabne. Akkanumatti mudhii qabadde laalan wayin sodaa qaba. Hoggaa isaan dhaaquun hanjaan akka useetumaan Amaaranyaatti haasee harkaa beekaa na qabanii jirani. Miskiina wallaahi awwa Amaaranyaan beeytas hin beeku. Amaaranyaa akkamitti haasoyte? Mee maal siin jaaniin maal jetteen? Baadiyyaa ol dhufteeti. Hogguma isaan na qabanii boorree isaati eeysarraa deemta eeysat deemta Amaaranyaan naan jaaniin gaa isaan Amaaranyaan naan jaanii an akka isaan jaansani jechuun beeku. Hiyyumaan si'ima Amaaranyaa tanii nan deebiseefi. Mee ati Amaaranyaa akkam deebitee hoggaa isaan booti? Eeysat deemta eeysarraa deemta hoggaa isaan siin jaan. Hogguma isaan eeysat deemta warra eeysaati ati. Wadeetna hogguma isaan naan jaaniin kaa. Yaqarsaa tawarwaarii Abbabaa Gibbii ya Faaximaa osoo mandarnaw jeetumaan deebiseefe ani kasittiin duraa beeboo. Baasa qabdammoo way ati barsilaa biyya akkana sittee malee Ameerikaanii bulchita maali Amaaranyaan akkanaa meen irra deebii naa hiiki. Ani kaa hogguma isaan akkas naan jaaniin duraanuu kaayiliin irra kutteemi waan isaan deemaniif beekee akkasitti. Yaqarsaa tawarwaarii Abbabaa Gibbii ya Faaximaa osoo mandarnaw jeenka biiti teenya qarsaadha. Manni keenya mana Abbabaa Gibbii bira mandarri keenya mandara Faaximaa osootiin jeen akkasitti nakkooflaniituma nagallakkisan. Baasuma qabda mooyaa baasuma qabda way baasuma qabda. Awoo maal nakkoofaltasa osoon tana beekuu baadde jarri sun guyyadan silaa na caccabsanii shakam shirshir qushum bashashak harsham fashak nangoone silaa jarri sun. Baga firraa dubbattee silaa si horreeysanii bar akkanummaanu bar dippiloomaasii jechuudha eenyummaa kee ibsachuu jabaadha. Ammoo garuutu waatuun na dhibu jiraati Amaaranyaa kana eeysaa fidde? Laalan isa kana gaafaan yuunivarsiitii naannoo Amaaraa Gondar dhaquun achitti akkanatti Addis Amaaranyaa jaanii akkanatti Amaara irraa nama eegaa akkanatti abee isaa gubbaa akkasittiin gaafa sanichitti harkee haatee akkasi kaarsii kophee keessa fide saniin irraan tan akkasitti Finfinneetti illee warri sinuu warra Gondar fakkaatti. Miskiina wallaahi miskiinallee naan jechuun baddiin qoroffe miskiinni nuusii hattu. Maal jette mandara Faaximaa osoo sirraa dhaabte haa?